Ech sinn de Brian, ech hunn eng mental Beeinträchtigung. Ech gi gern an en italieneschen Restaurant. Mir ass et wichteg, dats wannnech an de Restaurant, an den Hotel oder an de Kaffee ginn, dats Personal mat mir op Plätzebuer schwätzt, méi och wannnech eng Begleetpersoun hunn, dat Personal mat mir kommunicéiert an net mat der Begleetpersoun. Ech wëll och net, dat se mat mir eng kannere Stëmm schwätzt, well es hi innerwuels nenn. Heiansdo hunn Serveren keng professionell Haltung. Also kommen negativ Sprëch, wéi zum Beispiel hier gëtt net Deens. Dat alles verunsichert mech an ech so hanno gonnecht méi, weil ech dann Angst hunn Fehler ze machen. An der gehen ich doch nie méi do hinner. Wann ich Appes ze Ise bestellen, dann ass et wichteg, dats den Server mir dat deitlech an noch noe neen seet an net zack bumm schnell als fertig. Ech wënsche mir dat Personal e Minimum o Lützeburg schwäze kann, an ech wënsche mir, dat Personal forméiert gëtt fir besser die Leiit mat enger Beeinträchtigung ze verstoen. Ech wënsche mir och, dassen sie frëndlech sinn mat mir, a ma och die Zeitlosen, die ich brauch, an awer och Geduld hunn. Bei de Menüskarten ass et oft so, dat se net zogängelech sinn, awer och net a liichter Spruch geschriwe sinn. An plus sinn Karten noch nëmmen op Fransesch oder op Englisch. Fir die Leiit mat enger Beeinträchtigung ass et oft schwiereg, Speisekart ze lesen, wann se a komplizéierte Nimm durchstellen hunn, wéi zum Beispiel Salat Cäsar. An fir dat ze vermeiden, kenint Dir zum Beispiel so machen, dats e Biller mat den Zutaten an a liichter Spruch erkläert ass wat Salat Cäsar ass. Bei der LIKHMC an der Kantin gëllet e Gereet, den de Menü vun der Woch virliest a liichter Spruch. Ech wënsche mir am Horeca, dats op all Dëch so e Gereet steet. Also wannnech bezuele wëll, hunn ech oft Schwierigkeiten, so moos wann Madame op Franséich zu mir seet 90 Cent son Team. Da weesinn ha so net wat dat ass. Oft wannnech Suensré kréien, muss ich immer enker no rechnen, weil ich Angst hunn, de géich iwwer gift mech beducksen. Ech rechnet oft mat mégem Handy no fir och ze kucken, ob ich genau deselwechten Monton och zeréck krit hunn. Et ass wichteg fir mech, dat en eng Platz huet, wo en Reklamatioune kann machen, fir de Service ze verbesseren, an fir dats ma och gern zeréckkommen. Et ass och wichteg fir mech, dats eng Persoun bech zerveiert, dats meis run deen gewinnen, an dassen se ma och hëllefen, wann Schwierigkeiten hunnen, wéi zum Beispiel beim Bezuelen. Dassen se dech froen Dir wech der Portemonnaie hoelen, an och dats wann se mat Suen zeréck ginn, dassen se mat mir ze Summen zielen. Alles muss bat der Stëmm gemar ginn, fir dats mir besser verstoen kënnen. An zum Schluss ass et wichteg, dats meis all op Anheech begéinen.